Dak spangut kinong ringap akatain makuro har pandai trek biyong kilayak pedang cumentoy dak sing ringap no MLA ke makuro ba batri dor lungdo ubadai ru menteri sarkar jela hak cing yalang belong tang sneng hak har pandai trek biyong arjar puar kane kicing sam kesingap kelalong ru sibenta nak program IJ kai gor kom ringap lengba ka apiculture mission 2 bala penlong dak office general manager district commerce and industries center shillong of commerce and industries department hak cing trailang ba katrat horticulture hakani singi nalo ba bantai dor lai don lang di kong di Deputy Director DCIC, Ba KB Lakyang, DHO East Castles, Uba Bansyong Dor CM, Nodal Officer Apiculture Mission 2, Uba Espasa Functional Manager DCIC, Uba Let's Well Karum Nuj, Sodara Kashnong Tangsneng, Kakong Amanda Pakanteng, Kurum Ba Bantai Dor, Nalor Kiwi Pan. Ba kani ka kam ringap kadai ka kam kabangi i hapo kali hapo ka jela ka bi jongi bon bagi nong ringap hamtam siya ka than riwan bat kani ka blok mau kan ro ka jongi nadu jong sha sarum ngidon kumbal lais pa ngot lais pa tam ginong ringap kibala juringap ba kibala yo jing mentoy nagakam ringap namar ka kam ringap kadai ka berus pa ba hadu kata ta tamang ihapan tre sitam ihapan ya syaru ngapan long ibe syaru bat nga kani ngani tu ipi laga jong ka met laga jong ka khmat ngalawan apo ka sinong maupun thamai hang te apo jan yor ngap habya de ka kejat ban lek kumbaar kanta ngalawan ngalai bagata ka jing ringap jong ki tu ginong song sinong seko bag nga i ka jing long pure jong kata ko umngap kabangaru ngayo ban ra si ngayo ban di ka umngap namar bale yung ani tu ipi kita kinong ringap kibari apo kata sinong mau pentomai kipatay nga bakumno ngiyo jing mentoy dagabangiri ya ngap dengan sukumen ba mentang kadang keren one hair tu yung ngap sini i one hair mentang dan keren sipang ngap dengan ngait skam ba sini kathan jongiru imat dangdon yung ngap tangba kasulong no problem ba sini ka kamri ngap kam dade katata sini seneng Henry ngir ya Henry nganong ngai pi kumbang ai khamtam hapo uwe kadong hapo uwe kasinong hapo kathan ge jongi kabang ai ba kinong ringap khamtam iba lamare don lang ni ngatrai la de iwe na kinong ringap siya ni kathan ge jongi ila sedang ban proses lu yang tu umngap da bagi ibu apo ibitor ila ai keleng layat kene ko umngap joki bat ngani tu ipi ko umngap kan mau ko bumi nang ne na po kathan ga bi jongi kolong pure bat kibawan ban pan ban thiet yang ni ko umngap jongi kolong ba syarkai hadu kata ta ka jindiman tambah tanggawai ko ipi idon kam ge jingesya karingap kadon kam ge jingesya kadon kam ya kata ka jing ai ti na ladi ladang imla ban long tamut ka ba ba ni ka kam ba mga ikaran ngay salok begitu nong ringap ande nga so komen bangan itu ipi ba kinong ringap jung imdai syu ba ngishiri kum tu klam su tu syu ya ka kam imtek ngile kum don dalam mi kini kum ngap ande ka basko tanat ba kinong ringap ki jong isini kilatip lupa ba kani ka ngap in pemi unong wan thiet uladon lupa u customer uladon lupa